Iman pagi saya orang tu kurang meleleh tu saya dah pulang untuk Kaudek. When you put on the Kaudek yang dia Kaudek Jumet kemudian Iran perjalanan pun untuk seridi isi segel. Seridi isi segel. Omain sama kota, irma kaunin na parusi, irma pintungalan gemak, lembab opin kalang, seperti sambil langsung saya, bukan iran ketiang bet, menar sarawi, bukan pintar kawai atau kawaiya, tama sebahan pintung ben, seperti orkati, iran yang kanina, ketiang kanina, insana mau. Meleleh, mat, overboard, or you rent a Kalingan Avenue and so forth. Sebil Pagita, then will be young with forest and at Pan open. Sebilin in Chumalan the Captain, Santa Sansa Grit, Mair Kachin Kupura here, 1 cup minute. We are Maukan, Matamatau Maukan, or Lokaya kabaran kan, na pagin kasalian bet anso na babaw sambal. I mabambil pareta, sa bambil tamataman ki o aban uya mamor na nat momi yung anso paros, kalangan ng kupon. Sa bilpagpakiran sawase at one baron ng bose sa pulmasen o an bil sawase get sen bilkat wewe sen and we are at Souleng Jimmy Edwin Ehmes or the Kasamoir and our Souleng way. This is a copper where the air one so for what is a family capture. The next was a party of Peggy, no matter not count Jesus Christ. The band is Patola and Iran Milkagan and the Sirpi is a real.
ang suwat pa mo yung kanini iba karong kasalatan maurin man. Meuna ngay kailangan kian kau no ayan so mau ay kasama kumasiwan at pokano pokon consensus itu ay sa kasaleta limpak lap ay kita uwan na ramas na adukan na bano minna kasaleta pa Jimmy Edwin Ehmes riyay man pasimput ay puti December isa riyaw tuwa lisa ko naiman wani phone pe ya sang kanay airport online inna nonen do ise kata tuwa le sula sasiran ima uya walma sama riyab sak riyaman mina kuan serben riyaman mina sapu sekasang neseriman atem Souleng Jimmy Edwin Ehmes kudiksasi sosok sekasang riya serben nono apa atur panene sini kalangan pun masih ada pasien di ruang tu kasalata limpak lah na asasi satu na kalangan siya kumasiwan tetakan mo yung pingelap councilman kung sampagwal kasagato security man mo ni sampagwal wala sa yung mga kasaleta naman kasaleta kailangan na ang so kasampal ang sumot iba karong nasa ng kaulo nasa ng parwar ang kabulbul sa mga Taiwan pa rin Kevin Pia Muni sos mango. Muni ban pacuan dola uyai cuma sawas motomot. Dan kita may kan tahu di mas na tingna. Pendak mga yang ye. O gay kanina ang katlugo di buwan. Bul kalangan ng mo. Muna ulit kaping wawang sa ang samsas kong ko siyas. Continue disappointing kanilay taga oros koros napapanapan pili kamula kanilitian Souleng Jimmy Edwin kapag kos elin bakong sas kaganan ginisa ng mga kapto tayo pinapapukulan ay Souleng Jimmy sas working mga nagapulupulman isak mama so sa pungkis mga iwiwilkin ba uya ong mga nakap may agad may maluk may tuwila bigla kanina dami kosanti yung kosanti yung kauno malpay saan kauno tuwayo rano met sasyon kamulay Awya todo pas minin conscience with ang panay nalit ano iya ku ligila pambak na iwan so magsaski iray magsaski di dong darle minin conscience with amasan ng puksarawi katili ang sasi pasong koros in kosanti na pan Ecclesiastes kau yang sasi pa kau no in kosanti pasong koros daman wiyawi na ewe wanso tasasyan na naging kanangma naging puso so kailang kau no paiteri makaganan
kapalya, asasi insensui, asasi lalui, asasi kapal, asasi susu. Na bukan sob, tahu-tahu sob kamera baksas koros buih-buih. Danan setan, kakap na sampai umat, kawan kos, liang-liang bah, kamu ni mana ya, kesuai naga nai latu, sob, kami, kerana nala song ipakan kila, bukan lalu pot. Okay. Setan paharin pa. Sob sebuah kanan tidak kamu pa, kamu kapayatan. Kos yang reso pamau, setan pamau. Kau anu yang tahu makan mana yang rina kata apa kenal. Kata apa saya anu. Setan kamu makan sob pisau paros. Ligila penini. Ay so me rongan me panene ya tupso and so panene tupso paros momala so an thinking sensu kaya palap kaswa kaulim pila atame lit pos yang makaros pos mensa isa kaya un kasonso masitan se kasonagin so yang kilawin kilin so susu maukin di mana pot lengba sugain sula kusun kaum kami so pilih apa yang so pun masasi ini sana mau sasi kaki ay so pun magsasi dilong na kapal satu manukala kaum pos sebab mau yang sasi ini rahn Sasien anak kalmen, kami so bidong lalu. Imunan so seksang kapal memang lalu. Kau nu kurang kapal tasik, yang itu so katulisan taman itu. Tahu yang masih nang kopal-kopal wong kanai ni, sasien kan betul-betul. So pelang kau nu bapa, momen kau nu kosan tiong, emen sas. Usagis ngay tiyerta, ang sasi po memang ngay tiyerta usagis sana bukan milkakakan. Nampak silisat tuaw, siksik pao, lilimaw, leriyaw ngay watagan sas. Masa ni, may kaong, ya erenay pan mamaw, ya may pan nela. Pemasa niyong yat may maud pa aning sakit. Yawan mo-mo ay maud. Kung silang mi ay maud, ikaw mo sa mabot. Nelam siya na maud ang armas rasyang chumunya. Rasyang pachay. Tingin ko ang post ng kanta. Kusan kawit katititorisa si armas man may sinita magkakasatmen. Enaman na sila, yawan, ray na mau. Eman naman nagsasi, sapman kauno, aramas. So man wiki, pansyo tamen, kauno ang lalit. Na bukan milkakakan na ba't wisip. Kasalato rin sa aswasas mau, lilson parisisip. Amasasi roson. Scale sa kakan data sompar walisi. Usan kau itu wakati dito risas pa. Nasa si san kinanso mau. Sa mamau po sampai umat. Sasin esela tama kayo kasampai. Nakaon po skupul naman sasin biya. Nasa si mau. Sasi ana wewe kinasasi mau. Tama kayo suwa isa. Nasa si mungyu. Nasa si matmataw. Sasya na ano ko sa net. Sasya na ano wiya son papame. Ang kaun pos. So what's it? Main pasasi. Kila tami rasya na. Pawiyak sen. Sasyan ka gan kaunok ta sas mo. Awya wikin.
Ang so makaunuan malipit naman sa asi. Yokin ang so sa asi katurap kila mauring sampayo nanansi taman kagan mawang pingin sanay katumapan pingay amano kaya tama kayo kasampan di Christ na pukan Ecclesiastes Riyaw isa puwalusap katidito risasi Salomon katidito risas pa kasasin no ngong kila mauring sampayo sasin wewekin ba tami sas kotokotawa po sampayo ang pay naman ng sasi saswa ka kanan paiki pasasi sese sasi ang siyong makaunan malipyan ng sasi sasin na nansi apayo ran sasin mesa ekakan emen soror ng kakanan paiki ekakan kawai lamay ito sas na sas na nansi suwe paiki a emen na paiki ma emenen paiki ta ekakanin suwe kesampan ekakanin suwe kanaya pauti puto ekakanin kawai kareta sas yan kotaga sas mauran nain megos pung sasin kangan kotaga pasasin kangan paligid na sas kanay asasi mini pasasi so na sas way aramas pimanan asas way kotaga pa ang pingay naromawan lu laut isa kriyaw laut isa kriyaw sa katili dong risasi karasaras pas me wan kapoy-poyman wan tirlakan na kapoy esek song-songan wan kautaim pantakan nak tinagita wan tirna tipso sisis plen rin pa amak kos malipu kawapong tama kan uya aramas poy-poyman to Kapag sasin na lang sila, bisas man nagala, utang kasampal pa na sa mo. Sasin mo maul pa sasin ka kanan. Katila, masin ng kauno. Ang rin, sas panay sigsik, panay ilap. Sasin mo motso. Wait. Kawiyata songan, mayokos. Men nakasap. Mayokos, sasin ka kanan, uran. Pay-pay kit. Ayan, price pulang sekali. Souleng Jimmy Edwin kaunin malipay informanti awayawi katun kaun kariyo. Sasi mamamaw sasi anane kaunu sasi mau pasasi ese mabukan nagis kilaka kapali anso makaunan malipay aman sasi sasin rit sasin kaunu pamati na isan mau paluran raisin sapato sasin kaganan tutu kalanan kauno bawan suk may gangan kaskian agasi san kawit kanene ngkakan uya kala sasuros ngkakan uya mi kamarara koaloalamwahu kala sa kawit ang sasin ben kaun pos ang kapeta kaya makas na kala Alana wan karon givet makairla tayo benet wa tayo Kaudek kan the posla adikarya on social ni ba kairla tayo alana ni kubuka usi mau yala wala ni susu ke nalo Boleh.